Hello so pite hozo si na bon chawin kahin lim kirvin na bon chawin ni khupha tuni video ahin Nigeria gama thil su kidang ta lesit gam ki sim tila kuna jong anaki za khalo khat in saiding ahi hiti cho hi le Nigeria gama hin minu khat sunga hin kelcha khat ana pingin ahi kathu sei hi na ta san lo mai the hi ai lo jong le kapat thu a ka se jong nei sa mai the hi jong le ichi hi ka zo hi puin ata ngel ngela su thu sei hi itabang thil hi asu kin jong ka he khapuin ichi hi apat na hi mundang khat awang chun phar khat lai chun numei khat sunga hin bo cha khat aping e ti thu akiza en a hin lai chi jong chu ake khat bo chalim tawang a hin ake khat mi hi ma hi kini na hi apuma bo cha hi di lo hi vanoya thil ki dang za za tam ta ti za za ta ho tampi ka hin he en ka hin zatan dunia e sei diu thil su wang hi kin jong kalung don na ta khat kidang ka sa ta khat che hi a hi le kial cha ta chun ichin mei nu hi kitima a hi khajing dem dunia e sei dingo kial cha a hing nu hi Nigeria gama mi ahin amin hi Alphonsine akiti na hi ama hi mi vai chagama apin keu hilo a mi gen thei ta te a hi vin chunaki ka mata a jinei a hi kit na la in kum som ni legit a hlin a hi cha gup anei hi tai ichi acha te gum hozo si chu tibukim sel ngen cha ahina win ahinla acha sagi nading pa chu kialbang anahi lo dan ai tai hizongle Alphonsine wang cha sagi kanei nading ahi tin kiniam ta in ima anahe phapun he hichi anaw bop na chu thakko awaltan ahinla Alphonsine chun naw nei ding kuna nat na naw su nat ki pat im cha jong ahenai pun hi hiji chun doctor aga kivet sa ta na he doctor pa chun ultrasound ala zo chun thil khat wang adi lo omi ti chu a heta na he a hin la ipiham ti wang di ta he do thei pu na he iji chun naw sen chu na nei do thei na dinga operation na ki bol ngai ding a he ati pi na he a hin la phat chom khat be anga be din jong a sei pi na he heti chun doctor pa thu pi dung zui chun anga in ni khu apanin hapta apanin heti chun al halam chan ahung chi ki ta na he heti chun thlani achi be kinin thlasom lani ahung hling pai ta na hi Alphonsine jong alungdong hle jing tan alona zila hedi pu na hi hinla guzu ni la khat hi Alphonsine jong naw so nat in ahin phatan achama sa ho anei dinga naw su nat ho banglo ta in alup na chung jinga jong ummo leu in tula hi thaleu in ha asata in athu in azo zo na in anaw sin ahung ping thlata na hi ahin la agial lo lambe in acha chu kial cha anahitan apin hla zo chun kial cha chun anu mai cha ven ading do gun ahin la a ha zo lo ze in ading do zo pun he hecha anu chunga thil so zo si chu achanu alin pen nu chun anamu su ke in he achanu jong chu ti za na na dim jing in hi jong le anun asol na bang in apan pidiu mi aga ko in he Alphonsine nu ahin a doctor pa ahin agama journalist ho ahin akhumi pi ho mi sang ni walamin athu ahet pharwin ahin del lut jing win ahi Alphonsine in asunga ahin hichikel cha chu amit ta win amu win kidang asasu ke win ahi doctor pa jong chun kapina kunin hitabang thil su kamukhanai pun hichi hi apat na hi tin ana sei na hi hichi aga chi journalist pa chun hichi wang hi adi mong ahin ka khut ta in jong ka tong kha in lim jong ka kap de e atin ahi ahile mihima dinga hi thei him lo dinga igel diu ahin iti dana hichi Alphonsine sunga hi kial cha hung ping jing hiding ham ahile kial cha to hin kitimat na anei kha to ahi jing ngap dem amonga jong biologically a hitabang hi hi thei mong ding hinam gan cha sunga ake khat mihim ping wang ake hejap jamin mihim sunga gan cha ping wang aki za khapu na hi hechi thil su hi Alphonsine chanu ahin akhumi pi ho ahin journalist pan jong media ajong aso jing wang in science lama seding awang chum him khat chu gancha to kitimat jong le hitia hi gancha ahin the him lo ding a hi le hichi Alphonsine hin azo zo ase hidem azo ase ding jong chu thil hi thei lo a hi aji chu kun thla som lani jen gen thei ta naw awok kha mong ta em pathin siam le thutip dung zuya minu khat in naw awom he hlako bo he hiti chun azo zo na in hichi thil su hi doya ki bol heding in ata san ta ve na he hichi ahin nalungdon diu ta khat cha hi le thusim hi chana chu itidana ajipa he kimin pha pu lu hi heding ham ti hi he to he ama thu sai diu he
Alphonsine in hitia kidang ta a kialcha khat a hin zo a hin azipan jong acha te le azinu chu lungsit na be hilin ada lata na he hichun azinu le acha te gum ho chu apan pi ding umlo in thlasita le gen thei ta in hom ta ve na he hichi phat chun Alphonsine anu chun achanu le atu te gum ho chu aina ale pu in achen pi ta na he Alphonsine nu te jong himi gen thei ta a hevin in vela kolbu changmai an che lo hing thiam atu wa hi ho chu ke hin su bo a hi Alphonsine jong azipan adal ha zawa kon alung thimnat be se ze in alhu aki su tapun alung aboi thim tan a hi jong le acha te ding gel nan ha asal he jong le gen thei ta in apang tun tunin acha te akisinin a hi azipa wang iti azol wang un agam sa lungput apai lapun azinu le acha te ho chu asang him tapun a hi a hi le achaina a hichi acha kyal cha chu tua iti hitam ti ilung boi mai theu a hi hichi acha kyal cha wang chu apin hla zo chun kamai aven ading do gojin a hin la athal ha samji in ading do zo poitin anu Alphonsine chun asein a hi a hin la apin hla akun 30 minutes zo vel chun hichi acha kyal cha chu athipai pai tan a hi viewers hon hichi thil su hi ita san divem a hi lo le sim thu mai hidem ti hi do na len ta a hi hichi chun ilunggel ho comment section a hin don but thei o he video hoi sa wala like share na boro tin dunia dingin hi chan chu hin tin video kit ding le kim bu kit dingin kain tim ven na bon chawin stay safe and stay blessed.